Excel class. Vandaag het te solve. Die man wa papa ne. Ayivilele. Vandaag het te solve equation. So potso runa ke ena O bona nja. So step sa pele ko re a tseba hore ile tjena e se le easy. Se re etsa x the subject of the formula. Ka re divide ka 2 because expression ya rona ke multiplication. Empa ka nkena re tlo kopanya 3 because expression ya rona ke subtraction. So 2 e tla cancela 2 e be re sala ka x. Kapa ka nkena negative 3 plus 3 e tla ba 0. So le teng re tla sala ka x. So qetellong re tlo fumana hore x e lekana le kapa x e lekana le. Re ka improve ka hore re kenye palo tseo re di thotseng hohle moo beuweng x expression ye re e fuweng. O bona nja. O bona. So e re equation mo ngwaneng.